Narahawe na mwene data muvandimwe yaratabatse izindi zibiri imwe yari yashitse ku mavi indi cike nyuma noneho ariko ngakunda kurimba cyane kandi nakundaga niheri kubona wandugu niwe nikubona cyane ariko bagara ku gitero cyanyuma kumiriya hata ukoma mu mashindano muvubwenge burashi noneho tukaba twari dufite revera wacu muzuzi yatahutse muzuzi Imana imweze horokoresha ariko bagaho Imana ayi mona we iyo mbibuse iyo nibuse muzuzi nkwibuka gombero nzanuva komera uwo tugara muzuzi mwana we uwo tugara muzuzi uwo tugara w'Imana ngo ari ukuntu banyapeya n'abasendege n'abandi bose batwinjiyemo abanyamahimba bakoze Imana we iyo muryamye we ingera yazabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe zabona ibyo twizeye byose iby'umutima taratekereza tuzataramana abera bose banesheje umubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere nawe mbega umunezero tubonye Yesu. Haleluya. Abagabo bigeze kuba mu mihana bakagenda ntanda bateye abagabo bigeze kutateranya bakuye umurimo w'Imana neza abagabo w'Imana
none basigaye mukomeza baguhisari bose mubasomereza zandiko keza kwirembo babe maso. murakoze cyane Imana beza umugisha Imana data urakiranuka kuruta bose uri Imana nziza kandi Imana ikomeye ndagushimiye ku mugoroba ijoro rya none Imana turi imbere yawe niyo dutaramiye cyubaro kibicawe kuko nta wundi Imana wanye nawe ndashima kuko uduhaye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe Imana babaze n'ubuntu bwawe tubeho Imana tugaze imbere y'ubwoko bwawe mwana burya ntaco dufite Imana twababwira uretse icyo duhawe nawe dushoboze Imana tugira impanda tuvugiremo na bene data batahurika ijambo rya Imana turyumve zose bikorerwa hamwe kugira ngo icubahiro komeze karukire wewe Imana none bibidashe mu izina rya Yesu niko tubisabye kandi twizeye amen. Bwana Yesu asifiwe. Afite Bibiliya turambure hahandi dusoma Ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 62 umurongo waho wa 6. Haleluya. 62 n'umurongo wa 6 ndetse no 7 kuko niho phrase niho interuro yayirangije. Yewe Yerusalemu ushize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yeme abibutsa Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahihindura ishimwe mu isi mwakira ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nongeye gushima Imana kubw'umugoroba w'uyu munsi none Imana itugiriye neza tukaba turi kumwe twese muri uyu mugoroba. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Kindi congeyeho dushimiye ikaze ryanyu cyane muze kwishimira uburyo muhamu twakira neza. Haleluya. Ushimwe ne data bikoraho Aburahamu yari yicaye ngo muziti by'inyerayo saa 6 z'amanywa ngo abona abagabo 3 baza bagenda. Amen. Bara abamarayika 2 ngo baherekejwe na Yesu. Yesu we ntigeza agera i Sodoma. Nusoma Bibiliya izivuga ngo Aburahamu yakiriye abagabo 3 ariko abageze i Sodoma bari 2. Ubundi yagarukiye Yesu yaraherekeje abagabo marayika soge kurimbura. Amaze gutanga ugeze kwa Aburahamu Yesu yeyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aburahamu agaje kwitera hejuru asanga yakiriye abamarayika. Namwe kutwakira neza. Biravuga ngo timukerengageza gucumbikira abashitsi. Amen. Babwira Gayo baravuga ngo Gayo ukundwa mwene data. Ngo twumvise uzugirira bene data bose. Mu buryo uzukumbike bashitsi. Ariko ngo uzabukoze neza nubaherekeza. Ntabwo mpamvu ngo duherekezaga mu ntoza zafata faranga. Ngo rwose nabwiye ko ifaranga zingira ubasha buke kabisa. Ngo niko kuri. Haleluya. Ariko aravuga ngo ariko Demetref uwo nguwo mugabo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngo bimwe bimuranga ngo yanga abashitsi kandi ngo akangana bagira gute n'abacumbikira. Kangaruke. Bwana Yesu asifiwe. Turimo turaganira hejuru y'umunyamasengesho k'umurinzi mwiza. Umurinzi twaravuze twatangiye twambere dutangira ngo inshingano z'umurinzi ni 3 zikomeye. Iya mbere haleluya ngo nukurinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyakabagira gute akagenzura akamenya kuko igihe kimeze neza akavuga ngo se ibihe bimeze gute. Icya gatatu ngo akaburira abantu igihe cyakagiyo kije. Ubereki azaba abari mu bihe by'Imana. Icyatumye Samweli bari baramwishuri ry'abana b'Isiraheli abana b'abahanuzi
ngo bari baremye mu mpamvu z'inshi bari baremye ngo bari barashize kugira ngo Isiraheli nigera mu maga igaterwa buri kubwira ngo bazobona bitabaza atari ko niturekera abantu bakakomeza bose bakazerera muri izi barabara bazahandurira nitumara n'igihe tuguterwa tubura abo twiyambaza n'ubu niko naringiye kuvuga cyo dushuri ry'abana bahanuzi bo dutabara igico cyose Bwana Yesu asifiwe sana haleluya Bwana Yesu asifiwe umurinzi w'umunyamasengesho inshingano ziwe za mbere zikomeye kuruta izindi zose ni zitatu abereye kurinda akagenzura uko ibihe bimeze hanyuma zaba ngombwa akaburira abantu iyo akaga kaje akabwira ngo ni muhunge amen tuvuga mugoroba twatangiye gutanga inshingano ziwe none nimugoroba twavuze hejuru y'inkingi zirindwi ziki navuze ngo nkeya sinazirangije zose kubera ko twanize untuzagize igende bigakurura kaba ngombwa kurambira abantu kugira gute ugakatabusha kuko yose ntaza avuga ngo arangize Bwana Yesu asifiwe none uyu mugoroba iri joro aya masaha ageze ndumva tugiye kuganira navuge ku mwanywa cyangwa nimbeje nabibwiye ngo umunyamasengesho umuyumbi uwahamagaye gusenga agira ibyifuzo bitandatu agomba gusengera ariko ndaganira umugoroba ndaganira bibiri gusa ko ni birebire Bwana Yesu asifiwe mugabo wita ngo John Knox wo muri Ekose bwari igihugu cyari igihugu cy'ubukoroni bw'ubwongereza yigeze gusenga Imana umwamikazi w'ubwongereza avuga amagambo akomeye cyane aravuga ngo atinya amasengesho ya John Knox ngo kuruta intwaro za kirimbuzi ngo z'ubwongereza n'ubufaransa kandi ibyo bihugu byombi ko ari bibiri biba mu bihugu by'abita ngo ni G8 les pays les plus puissants du monde bikomeye ku isi za bindi bivuga ari kijana bazavuga ngo babeho bakabaho aravuga kuri radio aravuga ngo atinya amasengesho ya John Knox ngo kuruta intwaro za kirimbuzi ngo z'ubwongereza n'ubufaransa kubera iki ngo yigeze gusaba Imana ngo abwira Imana ngo Mana ibintu ni bibi umpe kose nimba byanze unice bene abagabo bagarura kino ki amen Bwana Yesu asifiwe sana nigeze gusoma agatabo k'umugabo w'umurundi yanditse kera karavuga ngo mbese ngo mbega abana b'Imana bagiye hehe yarafuye very sorry mbega abana b'Imana bagiye hehe twebwe dusigaye tumenyera amakuru rimwe n'abasambanyi n'abarozi tukabimenyera amakuru rimwe twese kandi twagombye kuyamenya kera nuko amen Imana imuheza ubuzutse mu buryo ngo amaze gufa John Knox ngo Ekose yamaze imyaka 10 irenga ngo nta kabare karashingwa muri Ekose ngo amasengesho ya John Knox yaragihagenda muzumvise haleluya amaze gufata gihari John Knox amasengesho yiwe yagiye imyaka igirenga 10 nta kabare na kamwe kaba karashingwa muri Ekose kubera amasengesho ya John Knox baragoba Imana abo bamaze gushika mu ijuru mwanditse bahebura yaravuga ngo abo ngabo yeme ngo nisi ntibari kwire ko bayiba ngo bazereraga mu masenga yine ngo bambaye imvu z'intama ngo bamwe bakirijwe inkerezo ngo abandi bicishwe inkota ngo ariko ntibabashe kurokora kugira ngo bazahabwe kuzuka kurusha neza ngo agere ku murongo kugira ngo wacu naravuga ngo nubwo ngo abo bamaze guhamwa neza ngo ntibarahabwa ibyasezeranijwe ngo tutari kumwe natwe dutegereje haleluya yeme ntimuzamugira ubwoba kuzohagarana nayo mugiye guhemberwa kimwe nawe yobu wigeze kubwira abwira Zofari n'abandi bamaze kumurega bamushinja ibinyoma kuri 27 aravuga ngo reka babwire mwabagabo gukiranuka kwanje ngo ndagukomeje kugeza iye ngo nzafira ngo mutima wanje ntuzagira ikishinja avuga hanje ijambo yatanga itangaro ngo namaze gusezerana n'amaso yanje ngo none se gukiranuka kwanje ndagukomeje
kugeza igihe ngo nzagerera ikuzimu ntabwo nzemera ko umutima wanje ushinja. Zakariyasi yavuze ngo yavuze abantu batanu Imana izifashisha kudushinja no kudushinjura, ariko zagira ubwoba bw'ababiri. Abandi bose nabona ntiboroshe. Ngo wa mukecuru yaravuze ngo Imana irakomeye mu ijuru, ngo ariko natwe ntitworoshe no kwisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abandi ko ari abandi ndabatinya nabo nyine baginze, ariko abo ngabo babiri cyane rya mbere ngo ndabatinya. Ijambo rya mbere ngo uwizifashisha n'umutima nama, conscience yawe. Mwari kumwe kuri telefone, mwari kumwe mu gicuku, mwari kumwe wandika message, mwari kumwe hehe ntawe uzoyisikiye uzocika. Ubu nyine kira kubembereza, ariko umunsi w'amateka izo guhinduka ubwego rwose. Afure bazava ngo nibwera nyanda izo kumugaragara. Naramubwiye twari kumwe nimugoroba, ndamwe ngo reka kwandika message, arangara yandika. Naramubwiye ngo agire gutya, arangara bikora. Ntawe uzoyihishira, uzoyisha nawe se. Icyakabiri ngo azifashisha ni ijambo ryayo, Bibiliya. iyi Bibiliya muzo mubona, iyi Bibiliya muzo mubona, iyi yeme sije kubiratira abo tubana barabizi. Ubuzima bwanje ni ibitabo, nibuzumbamwe mu gicuku, mu wanje nijoro mu gicuku. Hazabwo nkora kavuga ngo uyu munsi wa none nuwo kurara nsoma bugaca mu gitondo, kicara ku ntebe bugaca umuse kukasa tarahumiriza, ariko nta gitabo ndasoma kiryoshe kimeze neza nka Bibiliya. Bike Warren yaravuze ngo uyifashe Bibiliya mu kuboko, ngo uyifashe mu kuboko gutya, ngo ufashe Imana, ngo iyo irambuye uyibonye, ngo iyo utange kwisoma ugatangira kuganira nayo. Ukumfashe gutya fashe Imana, ninyirambura ndayibonye, nintangira kwisoma tangira kuganira nayo. Ariko abantu Reverend Nkomezi igeze kuvuga ijambo ryantangaza, aravuga ngo gusenga ngo nukuvuga, ngo abantu bari mukwirirwa bavuga ariko bakananirwa gusenga. Gusenga nukuvuga, ariko abantu bari mukwirirwa bavuga ariko bakananirwa gute bagasenga. Abagore mu cegeranyo kwizavuga ngo nibo bazi kuvuga amagambo menshi. Byibura ngo ku munsi bagomba kuvuga, bazavuga amagambo ari hagati y'ibihumbi 200 na 250. Abagabo bakavuga 15 kugeza kuri 200, ariko abagore nibo bazavuga amagambo menshi. Sinjewe nije wabivuze n'abandi banzuze. Amen. Ababyeyi bari ahangaha mureke kundakarira. Sinjewe wabivuze. Bwana Yesu asifiwe. None ga kugira ngo cunguze umwanya ndeke gutaka umwanya cyane ni byinshi. Umukristo umunyamasengesho agira ibyifuzo ngo byibura bikomeye kuruta ibindi byose, agomba gusenzera ni 6. Reka mbisete bivuze byose mbisoma ni maranje kugaruka kuri 2 navuze tuganiraho. Icyifuzo cya mbere, haleluya, ngo agomba gusengera mu buzima bwiwe wenyine, agomba kwisengera. Amen. Wenyine agomba kwisengera. Turakigarukaho. Azayisengera iki? Icyifuzo cya kabiri, umunyamasengesho agomba gusengera, ngo agomba gusengera abayobozi be bo mu mwuka. Bo mu mwuka. Abashumba babandi ugira baza bakureba. Hari abantu bamwe bataza bareba. Baraho ngaho nyine ninki ntabwa, kandi ntabwo umusikiye cyose izayegura ibintu byinshi gira, izayegura inda kubera ko ntawitaho, ikagira urwoya igihe cyose, ikagira gute, ariko kubera ubutabwa. Ariko inyana ifite inyini yonka ndiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nta Yoshua, nta Mose, nta Elisa, nta Eliya. Amen. Nta Timotheo, nta Pawulo. Hari umwanditsi ngira ngo ni Watchman yanditse aravuga ngo umuntu wese mu buzima ngo akeneye abantu 7. Umuntu wese mu buzima akeneye abantu 7. Uwa mbere akeneye Pawulo wiwe, uwa kabiri akeneye Timotheo wiwe nawe, uwa gatatu akeneye Baranaba n'abandi bose ni 7. Agomba gusengera. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mose ngo bageze mu kibaya cya Refidimu, intambara yigoye Abamaleki ngo batitirije cyane, zananiranye byanze, ngo aramubwiye ngo bazababwira ati muduwenzira dutambuke, nta kibazo dufite. Abamaleki ati twitoba, kandi bakora ibitangaza ngo baza bagenda basigara inyuma, bagashaka basaza bananiwe n'intebye n'abarwayi, bakaba aribo bagenda bica. Ngo Abamaleki bagiraga ubugome. Cyo cyatumye birivuga ngo nzakuraho kwibuka kwa Abamaleki,
niryo kosa Sawuli yakoze. Niryo kosa Sawuli yakoze. Imana yari yaravuze ngo nzokuraho kwibukwa kw'Abamaleki kubera ubugome bakoreye Isiraheli. Ariko Sawuli ngoje gukora afata Agaga umwami aramureka ngo ni inkazi nyambi. Aho habisomo rivuga ngo izo wishigarije izo bizakwica. Izo wanze kuvuga kwihana, yange so wanze kwihana, wanze uzuriza ni izo kwica. Kuko Sawuli yaje kugira ikibazo cyane wamuse ngo bagira gute, wamuse bagoriyati, niho havuse bagoriyati, niho havuse n'abandi mureke tubize gutambuka. Haleluya. Habe na Hamani niyo yavutse. Hamani wa wundi wazusha ngo yice Mordekai niyo yavutse. Akomoka iyo ngiyo. Amen. Ariko Mose ngo abonye bikomeye ngo azamukana na Aroni na Huri abwira Yoshua aramubwira ngo fata ingabo umanuke mu kibaya uje kurwana, nanje nzamusa umusozi na Ori nawe niye tuje kurwana. Ngo ageraho yazamura amaboko ngo Isiraheli kanesha, ngo yaruhe yatibuka Isiraheli kaneshwa. Ngo bibonye kubikomeye Uri na Aroni babonye ko bikomeye gutya ngo bamutereka ibuye baramwe ngo icara. Hanyuma ngo Aroni afata kuboko kumwe, Huri nawe afata kuboko kumwe, Yoshua nawe ngo mu kibaya ngo anesha Abamaleki arabatsemba. Abashumba bakeneye amasengesho yawe. Muzi siri ahangaha, muzi AI yateye niyi ngiyi bavuze ngo bakongera ngo TikTok n'ubundi bwose ngo abantu bose ababonye uburenganzira. Abantu kera abantu bamuntu gutinywa ngo ubwire umuntu imbona kubona, ariko kubera ko YouTube zabaye bari mu kuvuga nti yo kwica uwo ngabo bose. Hari bamwe batukwicara mu muvugana ariko akaje kubicisha niko nyine. Amen. Ariko abashumba dukeneye support y'abamusengesha. Amen. Dukeneye abadushikira. Sengesho ryo gusemera abayobozi ni icyifuzo cya gatatu cy'umuyombe. Cyakabiri nako ko twari tuvuze cya gatatu ngo nugusengera itorero kanihute. Icyakane ngo nugusengera abayobozi b'igihugu ba leta. Ko Paulo yaravuze ngo musabira abami n'abatwara kugira ngo tugire gute, tugiramo. Amen. Wanesa sifiwe. Icyifuzo cya gatanu ngo nugusengera abantu bose batarakizwa, bataragiza tubabajwe na bene wacu bagikorera Satani, ariko Mana wabasha kubakiza. Wanesa sifiwe. Icyifuzo cya nyuma no gusabira abakristo bakira abana mu ryo umwuka. Ahangaha wenda umwanya n'utubwira umwanya tuzoganira ni utabona tuzogira gute kuko sinagiteguye. Hano abana bitwa n'impinja zo mu mwuka batarakura bagira indwara 19 baza barwara. Nivuga gutyo gatinda. Amen. Amen. Abo bana batarakura mu mwuka bagira indwara 19. Iya mbere ngo bahora bavuga ngo bazabambonera, bazabansuzugura. Ni indwara. Umuntu wese uvuga ibyo ngibyo ni ukuri simvuze so gutera igipindi aracyarwaye indwara y'umwuka. Cyari umwana azafatwa niyo ndwara, umwana w'umwuka azafatwa niyo ndwara izikunda kumufata. Ngo jewe ngo ntibantoye ku president ngo bwa korari ngo ntibangize gute ngo bazabambonera. Tabazi bakubonera ikibazo ufite indwara y'umwuka izirwara abandi abatarakura. Izindi 18 oye gasuzo liso musino najwigisha nirindi somo rinini cyane. Izo niyo masifuzo bitandatu agomba gusengera. Reka ngaruke rero nihuta kugira ngo ko numva igitaramo ko nabona igitaramo cyamanuze kugira ngo mutarame ngo gutera. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo rya mbere twari tuvuze ngo ndagenda gukoresha mu Giswahili cyane kuko nabiteguye mu Giswahili muramba biratakuna kutuza, ariko ndazagenda gereza ndabisobanura. Ijambo cyifuzo cya mbere agomba gusengera, agomba kwisengera ubwiwe, akisengera amagambo agera kuri 5. Ijya mbere, haleluya, igihe cyose agomba gusaba imbabazi imbere y'Imana. Haleluya. Yohana yanantsira ngo umuntu navuga ko atagira icyaha ngo abayise Imana iki y'inyabinyoma. Ducumura muzo tuvuga, ducumura witekerezo, ducumura tureba, ariko icyifuzo cya mbere ngo agomba gusengera akwira Imana ngo Mana we mbabarira. Yohana yaranditse aravuga ngo bana bato muri mugakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha muze mwibuka ko dufite umurengezi wacu Yesu. Aravuga ngo umuntu niyihanira ibyaha byiwe azagira gute, azagubwa neza, ariko ubyisha
muzagubwa nabi. Agomba guhora yisabira akavuga ngo Mana we mbabarira. Ejo nijoro naravuze niba ari ejo kumanywa navuga ngo hari amasengesho y'uburyo bungahe butandatu, ariko araho azafata ku mutima ngo vuba cyane. Hari isengesho ryo kuvuga ngo Mana mbabarira ndumunyantege nke, sinigira ishiza nkora, nibeshejweho n'ubuntu bwawe gusa Mana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Agomba kwisabira akabwira Imana, akazabwira Imana ngo Mana mbabarira. Umugabo witwa Zakariyase ndamukunda cyane, muzamureke mwambara ngo ndamukoresha cyane, ndakuza gusoma igitabo cy'Ubuzizi. Abagabo uretse abo muri Bibiliya, abagabo bagera kuri 4 bandemye muri nonzira bakankunda. Nico cyari cyananjanye muri Kenya. Muri Kenya nani narashangwe na Billy Graham, mvuze ngo zogenda. Nanagiye ngo uzofate processes nimaraje muri Amerika. Nje kubona Billy Graham. Billy Graham ariko Billy Graham we yuba we Billy Graham we urabizi nawe. Urabizi ko ngukunda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kandi nkamukunda rwa rukunda pana bwabo kundi bw'abakungwa n'abakobwa ari mu kubeshana. Bakazana ugatuti ngo nje ubwanje kubushake bwanje. Ngo naguhisemwe we musore ngo kuba umugabo wanje wisezerano. Ngo ntacho nsobana ngo uzogukunda, uzogukundira umuryango, ngo uzokwihanganira ngo tuzobana nawe. Tutandukanye nawe ngo n'urupfu ngo cangwa ngo Yesu kisagarutse. Hanyuma ugahura nawe yatandukanye n'umugabo ntarafa kandi na Yesu ntaraza. Yeje kuza ko twarabimenye. Siko wawe meze. So twarasigaye. Ure guseka. Dore kicabazo twagize n'ikingi. Niki turi mu guseka inzuzi. Ntago byorosha. Umuntu akaza kubeshera ku gatuti. Akabeshera ku gatuti k'Imana. Ngo zakwihanganira, ngo zamwihanganira ngo dukize, ngo dushonje, ngo cyangwa tugize gute. Ngo ikizantukanya kandi yamaje kurangira ngo ibi ngibi ngo mbirahira imbere y'Imana, ngo n'imbere y'itorero n'Imana izabimfashemo. Bene Sekewa mu bizaha byinshi bagiraga. Bene Sekewa murabuze umva nani? Bene Sekewa muraza mumva babane muri birivuga. Babandi bagiye gusengera ngo kavuga ngo turakwirukana mu izina rya Paulo, ngo mu izina rya Yesu na Paulo gunzu. Natwumvikanye Paulo. Mu makosa menshi ngo bagiraga ngo bari baramenyereye Imana aho kuyimenya. Bari baragize gute? Bari baramenyereye Imana kandi cyane itorero rya none. Cyo kibazo turagifite. Amba gukora ngo n'urugendo rwo kuja gushaka Imana. Bizabivuga ngo umwaka ngo uziye yatanzemo. Nabonye mwami Imana. Nabonye iki? Mwami Imana. Napana bandazuvuga ngo yango gwica uziye yawe. Birya abizi theology bivuze ko twama umunsi uzigisha kavuga abaye theology bakurimo. Bazava ngo uyu muntu yagiye gutora. Ntabwo ngo ubanze wice uziye ngo uriho ngubona Imana. Umwaka uziye yafuyemwo niwo mwaka Isaya yabonye Imana. Ariko ntabwo ngo wice uziye yawe. Ngo yica uziwe yawe, wica uziye wawe akazamaterano n'amapokeyo ntabwo ari nane. Biri kure na context ya Bibiliya. Kure. Nta kwica uziye. Abandi bakamba bihira ngisa ngo abande ariko Mana we. Ariko Mana we. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko urugendo rwa mbere rwo gushaka Imana bizavuga ngo umwaka uziye yatanzemwo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ndende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amaze kubona urwo rugendo ngo amaze kubona Imana ngo agaruka mu rugendo rwo muri we. Ngo amaze kubona Imana ngo ndavuga ngo mbonye ishano nje umunyaminwa yanduye. Tiwo kwimenya, tiwo kwisobanukirwa utarabona Imana. Haleluya. Urugendo rwa gatatu iyo umuntu amaze kubona Imana akakora urugendo rwe akisobanukirwa nibwo azabona guhabwa imbaraga zo kugenda akaje kubwira abandi Imana. Bwana Yesu asifiwe. Isifuzo cyo kwisabira, cyo kwisengera. Ugomba kwisengera ukabwira Imana ngo Mana we hari uko navuze, hari uko nagenze, hari uko nakoze, babarira. Unirehemu. Kuko birizivuga wenda nidusha kurangiza tuzogira amagambo amahama 7 azatuma isengesho ry'umuntu ribinyantegekeye. Amahama 7 azatuma isengesho ry'umuntu ribiri nyantegekeye. Irya mbere iravuga ngo ni maombi ya mwenye dhambi.
huleta kelele. Dhambi ni ukuta, dhambi yaweza sababisha wewe usisikiwe. Cyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ni winire ukisuzu, winire wisuzu, kandi ngo ni winire wisuzu ubwawe tuzogirwaho n'urubanza. ukabwira Imana ntawe utazi intege ziwe, nabaza abandi abaswahili baza ngo ni kujifanya, akifanya akikiza abazizi izo ngizo nizo usanga gusabira Imana, ukabwira Imana ngo Mana we izi intege nkeya. Haleluya. Paulo ngo ngira ngo ari byiza ngibikanyitanga imbere muri iso gihe ngo sinjewe ni kamera uri muri jewe, aravuga ngo ninde wabasha kugiza umubiri urya. Amen. Wanesa sivisa atukuzwe. Ejo bundi nahuye n'akana iwacu karahari gatoya kakara karantangaje cyane, bambwiye amakuru yakonja kugashaka, naje kugashaka rero ndagenda karibwe bari kari kavuye ku mupaka wa Tanzania hantu hafi ya Namanga mu Rwara, kamaze mu iminsi 50 kari mu Rwara. Ngira amasiko kuja kukareba, ndagenda ngoje gushika ndakareba, turaganira ngo tuganira mpapa we kugira ukuntu wamashije kuja ukamara iminsi 50 mu Rwara ku musozi. Arambwa ngo yageza iyo yarembaga akabanuka akagenda, cyangwa abanyakenya bari maze kumenyera bari basiga muzana icayi, amaze kuremba bakamuzana icayi agasoma akagaruka. Arambwa ngo na bado pastor ngofite umugambi wo gukora iminsi 100 mu Rwara, ariko nyine uganiriye nawe unakwagariye nawe kazanumva karankuru harimo imbaraga z'Imana. nyine iyo uganiriye n'umuntu uri mu mwuka w'Imana atandukanye n'umuntu w'amahimba wikoze, bitandukana. Kandi nakana gato, akana k'imyaka 19 karagaza 20. Haleluya. Uwo nguwo ndi kubivuga cyane, uwo mwana n'undi mugore nibo bantangaje na Europe, bantera umutima. Nari maze gusa ngucitse intege, nkabwira Imana ngo Mana kubera iki turi mu kuvuga abantu, ariko aho ukizo ngo bakomeza bagenda niki cyabaye, tureke twicare ndaba ngenda kugeza igihe nabise Bibiliya y'Ikinyarwanda, mfata Icyongereza ndabatereka nihugure mu Cyongereza, nje mu bandi uko ahangaze. Uwo munsi abo ngabo batuma nongera gufata Bibiliya, nongera kwishaka kandi uwo mwana n'undi mukobwa ubunyina byaye gatatu, ariko twavuganye yarabye kabiri. Nimukunda kumuvuga cyane nawe wumve uwe gitangaza kuko yambere gitangaza. Uwo mukobwa yaraje araza telefone, naje kugusura ngira inama kubera ihe mama we ati mfite ikibazo, mfite abana babiri, kuva nashaka umugabo azankubita mu gitondo akakubita nimugoroba. Naravyihanganiye ibyo ngizo, narabiretse kubera ko n'umukiza, ari gitangaje ubunyine kimbabaje, asigaye ayikokomora akanshira mu maso. None nushe ndemze, none ngira inama. Hari umuntu zo kugira ikibazo kuvuga ubwenge burahitse, akimbwira ikibazo nushe kumutwe wanje ugira gute uheka, shaka igisubizo kirabura. Ngira imite mwana mutima ngo Mana umbemo mpugi igisubizo. Mva kumwuka mbwira, aramwongera umubwira aje kuzana umugabo wiwe, niba yozana umugabo kicara abazaza bakubwira amagambo. Ndabwira ngo muko wogenda muhira ukanzanira umugabo wawe tukicarana ukavuga aya magambo, umaze kuvuga turi kumwe. Ati rwose genda mama. Aragenda ngo mu gitondo aragaruka, mwaje mu gitondo aragaruka turicarana. Wa muhungu uyu mugore wawe yaraje ambwira amagambo naya ariko sinyasubira ngo cyane. None wa mukobwa wose gusura aya magambo wavuze imbere y'umugabo wawe. Ati rwose aravuze nkuko yavuze nyine gusa. Mwamare kuvuga ati se wa muhungu aya makuru umugore wawe avuze ni ukuri si ibinyoma? Ati ni ukuri ko bimeze. Namye numva kuko umujinya asira takatifu zamuka. Ndamubwira ngo igifu gisa n'abantu. Igifu niko namubwiye, igifu kiza gisa n'abantu. Sha waguye ku izahabu, ugwa ku izahabu, none warayikinishije. Mubwira rya jambo Yesu yaravuze ngo umuntu yagiye guhinga, agiye mu murima ngo shikagwa ku izahabu, aguye ku Marigarita ngo arafurira. Umaze gufera ngo yamagenda gurisha ibyo afite byose, ngo araza ngo agura wa murima. No, sha abandi barimo kwanga ngo ntibabagura ifiriti, ngo ntibajanye out, ngo ntibagura amahuza agezeho bakajana. Nawe urakubise umwana wa mbere, urakubise umwana wa kabiri, urakubise ugezeho no mucira. Igifu gisa n'abantu kabisa, uri igifu gisa n'abantu. Niki nukukora gusaba umugore wawe imbabazi, pfukama. Iyo je kugira ngo nimbara namukubise, pfukama. Arafukama. Ntabwo ari nje wubwira, hindukire ku mugore wawe mubwire ati mbabarire kandi bifire ku mutima. Ati ndamubarira. Aravuze ararangije.
aho wa mugore we nawe gayihanye mubabarire ko ndasura aramubabariye. Imana iraneza iracifitiye abayo no kukima nubwo muri abantu bari kugira nabi. Imana iracifitiye abagore, iracifitiye abahungu, iracifitiye abagabo. Ngo mfite amazina make y'abisaruti batanuje imyenda yabo, abo nibo tuzogenda. Haleluya. Bushize mvuye ku giterane mu kwezi kwa 8 Gisenyi, naramuhamagaye arambwira ngo aravuga ati ko tumaze amezi 8 turangiye ko uzagenze gute. Ati umugabo kuva wa Musa yamyakizwa araki imuzima. Timanshi ubu nyine navuge ngo nitahabazo narabambwe musuhamagara tuje kuganira, tuje gushima twirwe ngo umusozi kuko turi batatu duhimbaza Imana yabikoze. Turashaka tubohoza usatani yagizimba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuruva umukobwa ko muramwumva mubanone ko muramwumva niyo tuhuye nzanumva mpaye njugu imyaka kuzana abana babiri baza gukubita mu gitondo bakakubita nimugoroba i Nairobi shamba la Mau. Abandi bari bakamagira ngo ndakimuhamagara nkuko yageza muhamagara kera bagishakana ngo none aratasha. Bazabasi zabindi zakunaniye, hari abandi babishoboye kandi bazogutsinda. Umenye ko dukirira mu kibuga abandi bakiniyemo kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza. Abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona ndashobora tukuzwa Yesu wa mbinguni. Isakabiri ngo agomba kwisengera kama ngo omba Mungu akujaze nguvu za roho, kuzimbaraga z'umwuka. Ubwira Imana uzuzu uje mu mafungo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uje mu mafungo bw'Imana ngo Mana we nijaze nguvu za roho. Nijaze nguvu za roho. Kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abantu kino gihe benshi bafite bisa n'umwuka ariko risarguka. Amen. Abantu bafite ngo bitwa ngo bimwe abenshi ariko hari simvuze ko batari mu. Bafite bamwe benshi bafite ngo bafite umwuka w'Imana ariko risarguka. Kuko mugoro wanavuge ngo ibivuga byose amajwi yose avuga saa y'Imana. Amen. Haleluya. Hari amajwi ya Satani, hari amajwi za circumstance zazikubwiye zikabwiye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shimimana kugabena data benshi. Ukanye yululugenga, ukanye yugo mugango, data Mungu akatusigira ye. Abemezi mukugenda, kweli we kinga wange kisomeza yo. Umva tazitangazo. Isi yari ifite amatangazo agera kuri 6 ariko asigaye rimwe risigaye riravuga ngo Yesu azaza. Yandi yo sarama. Aya president yakutubwira umwanya sama nyina nini bakuni umfurege y'abanyinta aravuga ngo mfano gwa meza. Ni mfano gwa matangazo ariko itangazo isi yari ifite amatangazo agera kuri 6 asigaye rimwe rivuga ngo umwami Yesu azaza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nayo sakurota ndi mukubivuga cyane n'ubundi biri mu mutima wanje. Nayo sakurota Yesu yaje. Mbona ko tugenda ahantu abantu batuye turagenda gutumira gushika abantu bose baza bamanuka ngo twashike dusanga hari imeza ndende cyane, hari umugabo wari wicayeho mwiza muremure yicaye ku ntebe. Iruhande rwiwe hari akantu kameze k'akadiski, ku ruhande hari hakaba sekra ya televiziyo. Amaze umuntu wese muri abo bose bazagenda bose buri wese yarafite aga flash kiwe, buri wese
uwo nabonye yarafite agaflash kiwe akagenda bamara gushika kuri ya 8 kakadiski bagashomekamo hanyuma icyantangaje yaza asomya ibiri kuri ekara twese ntitubibone we wenyine akabibona kabona hari bantu babiri bari bamwe baza bamunyuraho akabaheza ikiganza bagatambuka abandi bagasubiramo bigino bajonjobere naje kubona mwene data dusenga numwe mbona aragiye kubitamo agaflash arasomye ngo asome mbona akajonjobera aragaruka ngo mare ndagenda ndamwegera ndamubasa mu nzozi nabaza kusiko kucometse ngo bigenze gute ngo nasanze ngo kuri yakikira ngo nasanze handitse ibyaha bine byanje nakoze ngo none zatumye bambwe ngo sinotambuka mu gitondo namazinduki wiwe mu gitondo nanyuzinduki wiwe ko nasomye gutya navuga ati ibyo byaha wavuze zose nzambikora ihane tubone ko mugenda bagenda bagahishabisha ufite aga flash uzocomeka bizabizo garagara uhise ariko ufite aga flash uzocomeka ugaruke cyangwa Zaburi wanesa siwe sana Mose yaraseze muri Zaburi ya 90 aravuga ngo iminsi yo kurama ku muntu ngo ni iminsi 70 ngo ariko nagira intege azogira 80 ngo ariko ibyirato byiyo ni mu ruho n'umubabaro ngo agere ku 12 aravuga ngo mana ngo nigishe kubara iminsi yaje uburyo butuma ntunga umutima w'ubwenge iya wari umunyabwenge wagombye kwita ku iherezo rya wengi wetu walikuwa sasa ni marehemu uza basore bakindaguritse muri no misi uzuri ngo rito koze uza bari kwicwa ni nasi tacho wakuze mugabo umwe ngo yigeze gushesha n'urupfu ngo aravuga ngo teka mbanze sheshe n'urupfu turebe kundi kutozonjana atariko rwagise tizoruka kujana ariko nekari gushesha narwo baragenda ngo bababiri maze kubabira ati naje kuba tubanjuti baragiye iminsi birashize umunsi umwe nijoro ngo raza rakomanga atejo nzo kujana wa mugabo ati siko nakubwiye kuri magito narakubwiye ngo uzonteguze uranga none urantunguye atahubwo ne utagira ubwenge wa munsi jana runaka naza guteguza wa munsi jo guhamba runaka naza guteguza tubona babane ntabwo ari umwana abonye ejo bundi wagiye hano umwana wiza abantu bose bakoze umutima kurya wa munsi rwarakubwiye ngo nawe urararigije nawe ugize gute urararije ariko kugenda no kutagenda ntaco bitwaye ikizo kicumaze no ku mutima wejejwe twagenda none twagenda ejo ariko ntaco bitwaye so turacyari kumwe Wanesa sifiwe usubwira Imana ngo Mana mpimbaraga muri nzamza ngo mwana yanje komeza uzufasha kandi nguko ngutamiye cyo mbwira mpore nizeye mpimbaraga ku buntu bwawe kuzageza uzasakuja ukunda abantu bashize imbaraga ariko ibintu bike kumara inzira abantu bamaze imbaraga we zo kubwira igihe cyo papa manza witonde Bwana asifiwe haleluya dufite abantu bitwa abayumbe baza baryama kuva saa moya bakageza 6 dufite abantu baba abayumbe batigera bafunga bagora amafungo ihamire muzehe Imana mwezi ruhuko ritashira yigeze kutubwira ngo bakisubira imperuka ngo bari mukurushwa amafungo n'inkoko ngo izirarira iminsi 21 ariko muri ya minsi 21 ngo igira iminsi byibura umwe cyangwa ibiri yo kuza kutaza kugabuza ngo iyo yasize ngo ibi yabwira Imana agahudumika bwira Imana ngo Mana umfasha ya magi yanje nzo yaturage neza ariko abantu bari kunanirwa haleluya inyunda murayize Kagoma ingukuma niko zavuga hano igira amagambo arindwi amasomo arindwi twayigiraho isomo rya mbere ngo niyo nyoni iziguruka ikaguruka ikaja kure cyane ariko nungo ngo ibiri kure cyane ngo igira ijisho rizarangiza ikarangiza hasi ikabanza kurangiza ikintu ikakirangiza ariko bisobanura ngo umukristo agomba kwinjira muri Yesu akinjira agahorobera mu buryo atongora kugakiriye ariko abantu benshi bamugarukira kumukikira bakeza mukikira bakunda ibyo hanze bagakunda ibyo ariko mu izina rya Yesu horobere muri Yesu jambo rya kabiri haleluya Bwana asifiwe sana ikunda tempete uraga umuyaga
ngo iyo ubaye ngo niyo opportunity yo kugira ngo mwiziguruka ikinjiramwo ikawinjira muri wa muyaga ikinjiramwo gatobora mara gutobora ngo yagera umuyaga ugeramwo hagati neza igatanga amababa hanyuma ngo umuyaga ukayijana ishaka bivuga ngo iyo umuntu haleluya ngo ageze umukisu nyawe ngo yageze mu bigeragezo nico gihe azayera imbuto nyinshi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wito ni fortune yaravuze ngo la souffrance ngo c'est la terre fertile là où germe la puissance et la croissance du chrétien. Bisubiramo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. La souffrance ngo c'est la terre fertile où germe la puissance et la croissance du chrétien. Arivuga ngo umukristo nyawe ngo mu bigeragezo n'ubutaka butize neza buteguye neza ngo buzamumeramwo imbaraga no gukura byo mu Kristo. Atukuze Yesu. Ahimbazwe Yesu. Cyagatatu inyundi igira ngo izikora ibintu bitatu. Ishaje ngo izigere gigasaza. Yamara gusaza Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aho habisije zivuga ngo wirinde imbeho yo mu mwuka. Wirinde iki? Imbeho yo mu mwuka. Yigeze gutera Dawudi kandi Dawudi ari umwana. Iramwinjirana. Haleluya. Iyo yinjiye mu muntu izikora ibintu bitatu. Ijambo rya mbere iza yica ibihe byose byo gusenga zose bigapfa. Ibyo gusenga mu gicuku bigapfa. Icyakabiri. Haleluya. Inyota gusoma ijambo ry'Imana igashira. Nigeze kujana simbaje hangaha ndabaza ngo ese ninde mu Kristo turi hangaha umaze gusoma Bibiliya byibura incuro imwe akayihuruka atera ukuboko hejuru. Hateye abantu bakeye. Singiye kuvuga gase naje kuvuga se ndabaza ngo ese umaze gusoma Bibiliya agera mu itangiriro agera none umuyumbe utarasoma mu itangiriro guze mwizahishurwe bakubwira hari ibintu biri muri urugendo amashiga abiri ashigikiye mu Kristo muri urugendo. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana n'umusengesho kwiherera. Niba utabifite ubukristo bwawe ubuyumbe bwawe kuri marembera anytime go. Nona makuru. Haleluya. Ishaje ngizigeni kaguruka ikaja mu mara handu kure yamara kwegera gatatu. Ishaje ngo ibiyeshaje ibintu bitatu hanyuma amara kugera ingi ifite umutekano ngo ijambo rya mbere ziko umunwa wayo ngo umaze kugonda manti kibasha gutora ngo ikawukubita ikawuhonda ikawusongoza neza bisobanurwa ngo ico gihe n'umukristo utakibasha kugira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikutunezeza urasaba kuja kwibuye uhonda umunwa kugeza uzosongora ubashikana kuri ijambo ry'Imana. Icyakabiri amababa yayo ngo bamaze gusaza tibikibasha kuguruka ngo ikayakubita yamara gusira ngo kamera yandi mashi. Izo biye zakera bimaze kunanirana usigaye ugerageza byarashaje ariko urasaba gukubita amababa mu gihe cyo guhemburwa. Bwana Yesu asifiwe. Petero yaravuze ngo mwihane kandi muhindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwibazaho ituze ku mwami Imana. Yo. Amen. Ay. Urugendo ntabwo rwoshe papa. Urugendo sibwa borushije kubiratira ntabwo nabwira ati no birabizi Imana mutima wanje. Urugendo rumaze mu imyaka 37. Urugendo rwa busoka ngo nakuri. Twagurukanye n'abantu benshi. Ubu bamwe nabaroze. Bandi nabasamanya uruharugwa. Abandi byarabananiye. Yarabakubisi bakura ku nzira bava mu nzira. Imana ishwe kunyabitanga ari hano. Nyabitanga tuzabo twataramye uvira. Bamwe ntubazi barunaka n'abarunaka. Baracyayi bamwe. Yarabakubisi. Bavuye. Yarabananiye. Nayo so guhura n'umwe twataramanye twakize gutaramana ahantu yageze yerwa nk'abantu. Yageze yerwa nk'abantu. Hakika Mungu kuva naba wa mugani kuva yavuka. Haleluya. Yageze ashora. Ariko ejo bundi nageze ahantu haravuga ngo hafite abana babiri yabyara. Urumva amakuru yeme. Muyumbe wereswe yose akazara abana muri kariti. Umuntu yoririmba akamukorera agatera kuri tenura agafata mikrofone bwace ngo bamufasha hasoma ariko
tampanga idahangwa kweli mugabo ngo yebunye murengera avuze ngo tampanga idahanga ngo niyo guhunga mu nka yarateye ariko ni igitangaza yovuga ngo haleluya kigira gutya gataka gusa kiranga kiranga kofi Bwana asifiwe. Haleluya. Paulo yandikiye Timotheo aramubwira ngo munyuze inyumba wabanga ibikoresho byinshi bimwe zo gukoresha iz'agaciro n'ibindi zo gukoresha agaciro gakeya ariko aravuga ngo ariko umuntu niyeza bitandukanye n'ibidakwiriye ngo azaba yindutse igikoresho cyiza kigira nyiracu umumaro. Haleluya. 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 Kesika. Mérite encore. Driss. Akuvuza amakuru papa. Nuko utabiza kuvuza amakuru. Nuko kimana uvuza amakuru nuko turabavuga butumwa. Ariko ari amakuru uvuze. Uvuze no kuvuga amakuru. Amen. Hakindi kibitera ni intege nkeya. Urero ugomba kwisaba ubwimana ngo mana unijaze maombolezo yacha. Bwana unijaze maombolezo yacha. Bwana unijaze maombolezo yacha. Tiba. Amen. Haleluya. Umugabo umunyakuri Ibihamya bidahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara vugo yiwe ni hamwe tegereza umunsi nisa bari data wabivuze bizoshika. Asifiwe. Haleluya. Asifiwe Yesu. Apewe sifa. Asifiwe sana. Atukuzwe Mungu wa milele. Saba Imana iguheze imbaraga. Saba Imana iguheze imbaraga. Bwana asifiwe. Tupe nguvu Baba. Utufariji tena. Maana neno lako ndilo nguvu yetu. Tupe nguvu Baba. Tufariji tena. Maana neno lako ndilo nguvu yetu. Amen. Asifiwe. Ariko yeno. Siko. Baye gutekana Imana. Fasha. Wako Yesu hatuna nguvu. Haleluya. Muombe Mungu akupe nguvu za roho na akupeye upako. Wonge usigwe kandi. Haleluya. Biri yava ngo niba gusigwa mwasizwe ni kuguma muri mwewe. Tumugisege no bintu gusigwa. Manishi. Tuzoja mu ijuru. Abakishura kazavuga bakarima ngo tuzoja mu mwuka rimwe ngo tuguruke mu kanya gato ngo tube twarigeze yamavuga ngo ijuru ryahumbuye ijuru ryahumbuye Tawala tena tena na Baba. Amen. Amen. Musi ijambo zavuga mu Kristo mu gitabo cyo yanditse kitwa nk'umugenzi. Haleluya. Bwana asifiwe. Umunsi ngo itorero mu Kristo nabyiringiro baramaze kwambuka uruzi rwitwa Rupfu. Ngo bageze hafi kwegeza Siyoni. Ngo babonye bahuriye n'abantu benshi baje kubakira. Ngo barabakira cyane. Abamarayika ngo bararunguruka ngo se abo ni bandi. Ngo baravuga ngo abo ngabo ni babandi bamesha imyanda yabo mu maraso y'umwana w'intama. Haleluya. Ngo mara kuvikana ibyeshwe. Ngo Imana iravuga bwa yonyine tanga oda. Iravuga ngo mukingure ishanga rikiranuka. Amen.
aya makuru saya hano nukukima aya makuru saya hano sazahekiranga sota waba wararuhiki wa mustabonye Yesu bitaramo wataramye waba waruhiki uye mustabonye Yesu indirimbo waririmbye waba wararuhiki wa mustabonye Yesu. Haleluya. Nimuona zashira urukumbuzi tuzaririmba 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 twese urufaya. Gatatu nishaka nangize kukitegeza gatatu ngo ngomba gusengera turacyari kusengera bwa nyine ngo ombe Mungu ili awezeshwe na kukua katika kiroho. Akomba kusema Imana ngire ngo Mana we shoboza, siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba Bwana washa moto. Agomba kuzayisabira ngire ngo Mana we ushoboze kunesha isi, ushoboze kunesha umubiri, ushoboze kunesha satani, ushobore kunesha hanyuma tundekere gutyo umpa imbaraga zo gukura kure. Paulo yaravuze ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi, ngo tubabasha uko bukeye nuko bwije. Waresa sibiwe uri muguhura n'umukristo ugahura n'umukristo uko musize muri 25 niko akimeze, ndetse ugasanga bamwe byarashize asiga kanika gusa n'ibyo gukanika gusa umurebe erega. Waresa sibiwe sa haleluya. Imana irashatanga umwaka irashaka umureba yatera yari yazina yavuga ukamubona n'umuntu wakamukiwe kera indasiga gusa sigaye bugenge eloquence ariko umwuka w'Imana ntawe mupi kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana Yohana Imana. Ariko nubwo mese uza wisabira buri ko bukene ubwije n'uwishura mu gitondo wisabira bwire ngo Mana we niwezeshe tena unipe nguvu za kukuwa kiroho mpeze gutera intambwe. Imana wa mugabo umunsi ngo Baramu aje kujana gukwikubinije yagize inshuro 7 ahindukira ngo akagenda mu gikombe agatura ibitambo. Yaje gutura itambo ngo aje kuva mu bwoko ngo akavuga ngo ubu bwoko ndabureba ngo n'ubwoko butoye kwako ngo ndibuzabara mu mahanga. Akagenda mu kindi gikombe ngo yaje kukuvuma akavuga ngo ndabureba ngo ninde kubasha kubara umukungugu w'abayakobo. Akagenda mu kindi gikombe akavuga ngo uko ndabareba ubabunzemo ngo nikintare y'ingore. Akagenda mu rugendo akavuga amen. Imana ubwiza bw'Imana ndi wobuhesa ihinduka musha ihinduka shiko bukene uko bwiye ukuteye intambwe ibintu ubundi busha. Ariko kubera kuko bamwamamaje bakamushira hejuru. Mana we abe no kunyira mu gitondo bw'Imana ngo Mana we umfishe uhishe izina ryanje Bujumbura nta uzovuga izina rya Bizimana avuga izina ryawe niko nabw'Imana mu gitondo uhishe izina ryanje wondeberaho reka kubwira amakuru yanje nibwo wundebe ukabona ndakomeye. Ijambo rya mbere ndagafuza katabonye se. Ijambo rya kabiri nakuze ntazabona amata yo mwacu tuzatusizwa amata gusa. Ijambo rya gatatu aho mvuka ni mu gishurusuru n'urukuri gusa. Ijambo rya kane nta mateka afite akomeye kurabona wobona amateka yaje ntawumva mikrofone y'Imana uretse ubuntu bw'Imana gusa. Vanessa haleluya. Nigeze kugira kimwe kimenyera ikimenyetso 96 nari mfite ubukene mu gishanze, nari mfite ipantaro imwe nari narahawe na mwene data muvandimwe yaratabatse, izindi zibiri imwe yari yashitse ku mavi indi ceke inyuma. Noneho ariko ngakunda kurimba cyane kandi nakundaga niheri kubona wandugu niwe nikubona cyane. Ariko bagara ku gitero cyanyuma kumiria hata ukoma mu mashindano ubwenge burashira. No tukaba twari dufite revera wacu muzuzi yatahuse muzuzi Imana imwezi uroko ridashira. Ariko bagabo Imana ayi mona we iyo nibuse muzuzi nkwibuka gombero nzanuva komera uwo tugara muzuzi Imana we uwo tugara muzuzi uwo tugara w'Imana wari ukuntu banyapeya n'abasendege n'abandi bose batwinjiremo abanyamahimba bakozi b'Imana we iyo muryamye we ingera yazabona umwami Yesu
twicarane kuri ya ntebe zabona ibyo twizeye byose iby'umutima utaratekereza tuzataramana abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na satani tuzahora turirimba imbere nawe mbega umunezero tubonye Yesu. Haleluya. Abagabo bigeze kuba mu mihana bakagenda ntanda bateye. Abagabo bigeze kudateranya bakuye umurimo w'Imana neza. Abagabo w'Imana. None basigaye. Mukomeza baguye isari bose mubasomereza zandiko keza kw'irembo babe maso. Araje umwana w'Imana mube maso. Araje we araje umwana w'Imana we maso. Ukomeza waguye isari bose ubasomereza zandiko yuko umwami wageze kw'irembo babe maso begusubiza imitima amazi abarengera we begusubiza imitima amazi abarengera ay imitima yawe amazi abarengera we begusubiza imitima amazi abarengera ay Yesu we araje umwana w'Imana mube maso. Araje Yesu araje umwana we maso. Araje Yesu araje umwana w'Imana we maso. Tubanye na Yesu tuzahora we tuzahora turirimba tubanye na Yesu ay tuzahora turirimba tubanye na Yesu tuzahora we tuzahora turirimba tubanye na ay tuzahora turirimba tubanye na Yesu tuzahora we tuzahora turirimba tubanye na Yesu. Dukomeze twagiye maze mw'isi yagizwe sha tuzabayo dusugiye kudapfa kwakuye gupfa tutakiwawa
wa mbere. Haleluya. Niba watekereje ibitekerezo ukagambira ukakora nabi umutima wawe, ugenda ubwira Imana ngo Mana mbabara ibitekerezo bibi. Niba hari uwo wakoshereje uzogenda umusange umwe wakibabaza. Niba warakoze icyaha kigaragara bakakimenya, uzazuhagarara ku tuti. Niba umuhana barakuvuze bakakuvuga bikagaragara bifite induzi, uzuhagarara ngaho ukura abantu. Kure abantu mbujije. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kono baba ngo babaga nkunda ba Billy Graham se Billy Graham ni wajanye muri narinje ngo zogende muri Amerika ngo shike muri Kenya ashikarafa ndababa. Musafa niriwe ndira urire. Narinze ngo zoshika hari ibibazo 40 naranditse nzabaza Billy Graham ngeze muri Amerika. Afataragirayo. Ariko tuzobona na mwijuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yigeze kuganira ejo gusenga arabonga amasengesho ngo numugozi umukisa azatondagiraho ukamwinjije bwami Imana kuma. Yavuze amasengesho ngo numugozi umukisa azatondagiraho akawutondagiraho ukamushisa imbere y'ubwami bw'Imana akabwira ngo hodi kwama. Yamugabo noko. Hanyuma reka dusengere tw'ibyifuzo. Ngiye gusengera ibyifuzo z'urunaka sinzi icuzi Imana irakiza. Haleluya. Muri inzara so ngufata umwanya wiherere maze usenge usuka amaganya yawe kumbira Imana ubishire byose ku murongo. Imana irashaka. Imana irashaka. Imana iracharema. Imana iracharema. Imana irasharima. Yamana yavuganye. Ubushize nagize ubukene burantera cyane ngira kibazo cyane kinini cyane mu buryo bari bagiye kwirukana umwana wanje. Harahantu nari ngiye mu gitondo ngenda ntanezerwa Imana. Amen. Ngenda ntanezerwa Imana ariko mpange nabwira Imana ngo mbwira ngo Mana we ko ari wowe bose nkorera, ko ari wowe nta wundi nkorera, kurandeka ngo bigende gute. Bwana Yesu asifiwe. Iki nta kibazo papa, ibi nibyo tuzohemera. Ibi ngibi Nehemiya ngo amaze kuzuza inkiki, ngo amaze kuzikinga arangije yabwiye Imana ngo mbwira ngo Mana we ngo nibi nabyo uzobinyibukireho. Niki cyo yanacombize ubujumba uzokijyukire. Aya niyo mavuta y'abavuga butumwa. Bavuga butumwa si yasho si parfum naye yavuga butumwa. Haleluya. Pangenda mbanganya mbwira Imana Mana. Numva ko akakora sindiko aragate agakoze undutirana numva ngira ubundi sizo twari twizera avuga ati agekusaza tarigisha. Aravuga numva ko akarimbo gatibuka kavuga ngo Yesu Kristo shuti magara Yesu ni shuti yacu. Nukuki Imana Yesu ni shuti yacu. Yesu ni shuti yacu. Mugabo wese nje kubiyahira nukuri Imana irabise. Haleluya. Bivuze imbere y'Imana, bivuze imbere ya Satani, bivuze imbere y'umutima waje naba waje. Yesu ni shuti yacu. Haleluya. Numva kuko cyakibazo gitibuka. Ndagenda iyo naringe ngo ngaruke muzatarashiki muhira. Ngeze mutiranga mbona umuntu ara ingofungure WhatsApp, mbona umuntu aranyandikiye. Arama ngo reve ngo ndagukumbuye. Ngo ari ku mutima wambwe ngo ugeze salamu. Umpeze salamu papa ngaho. Ampeze salamu nye. Ampeze salamu. Yari salamu nye. Yari salamu. Yari salamu y'abagabo. Ariko data ni mwiza. Oh! Cari kitaraza. Ushoko kiza. Kora papa. Kora. Yes. Yesu we shuti yanjye ushime. Wewe waduye umwana wisezera. Yesu we shuti yanjye ushime. Wewe waduye umwana
Yesu we nshuti yanjye ushimwe Mana we Yesu we nshuti yanjye ushimwe wewe wahinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushimwe wewe wahinduye umwana karindi zina yadukuza ibyaha karindi zina usiyijuru ntajya twabona Yesu we nshuti yanjye ushimwe abakeneye kusubizwa Mana ubagirire neza batabare umva ibitekerezo byabo mu izina rya Yesu Nazareti tibura papa Hatuna
mwe mwite hasi gira mbere kuko tugenda turabasabye. Mwe mwite hasi